Deputy Commissioner Jingioh West KHASI Hills District uba Garot LSN Diex ula Pyndam no ya ka Jingbit da ka KHASI Hills Autonomous District Council ben Pynlong ya ka Jingioh Khwai hapo ka district. Ya ka ni lale hadian ka Jingklat no jing iklung badang syukha na ka daw jong ka Jingdeheng kali melajia na ka Jingioh Khwai hanong spung ka badon hajan ka snong pampernai. Syuk udisi ula pentip ru baki board district ila ujor da ka sumoto habaya day bat kani. Ke District Council Affairs Department trong comment clear telah revoke ia kena keputusan jong ke District Council KHASI Hills Autonomous Council ke I permission untuk fishing competition ia baru ki permission ke council telah ada keran with immediate effect and until further orders kata gue kapal lomba lor ke Jingioh ngalada point ya ke judicial inquiry pat dekeling USP sim sumoto ya ketua